Novelin tu nilha Impact TV Kuki channel anniversary na bonon nilha pa. Anchor chu ahile ke mahat hoi them Gracie gui te kahitain. Chipinthei Talkshaw avela helai muna holim the na ini ding si ovin amasan patin chu thangwa na ani piwite. Gesa ini ko chu ahile pu kai kam daw ngal deputy director rims infal amato ke holim na Chipinthei Talkshaw chu ini chi tha ding si ta ovin amasan ani le mo hite. Pu ki pa omin na phat man tam ta te ho na hin su lu na hin su onga hilai mo na ke holim thei dinga enyum si obin na amasa in chunga ki pa thu ka hin se in chule lam kai ho thaleng in zong ka hin le me ke yong ka ki pa na hon phat nei pi zi win ki pa me pu ale tu hin amasa in mi pi ten zong a het num din ka ta sanin na nang ma na chan chin tile first in nang ma introduction namin ahi in anula na pamin na so pizza na nayam to holaya na omam chocho a detail na hin say pi ovo ke hi hele kamin he hele kai kam hin kai kam dongel ka chen dan chu hele kang chu ching khung chilaya ko na phaya ko na 15 km tawangam la in chule tutua hi rims doctor colony a rims a ka in ke man pen pi kanei cho hele ke halin pen ka in na pa kanau pasal ni aumin khat delhi aumin chule khat lai aumin manipura chule numei su pini kanein ani ni honin ajinei do ta ne he chule ke akona cha cho hele pasal ni le numei khat kanein tu hin khat hi delhi aumin ani au pen in chule alien ten ni hi tu hin ke kom rimsa thakana kotora ka ne he chule ka loi nu he hi le amin che hi le nga nei khol hang sing hi in chule ke kapa hi le kapa he la jam khungam dongel hi in chule hong kon do na chule sai kulang hi in chule kanu hi le lalkim hi in pute kip gente hin he chi chu neu khat ka hong kon do na tol thudola ka hin se hin tin ki pao me pu ami pite hon zong e het adio kata sanin ama chan jin thu ho chu ale pu tu hin academic nang ma academic lang na itile higher secondary college life hi chu ho le high school life na holai ep institution hwa na hin siman hola lai college ha nang kai chu ban nei cha in na hin sei pi ho ke hi le ka school kai na hi le le khathim kai pun ke hi ka school kai na cho hi le class 6 7 chan chu hele khosunga anakai ka hi in sule class 8 9 10 hi 8 hi chilaya imfala kana bolin sule 9 10 hi hele saikula model school kana kai in boarding kana umin sule chi class 10 ka hin chai yo wachun 11 cho hele brightera kana simin simchai lowin kana umki nin sule aphat so apat mai ji in kapa in lilong haurebi college sa in solin sa chu puc ka hin chaya chule oriental college kahung ki chon ki na final year chu puc first year chu haurebi college kabol abana oriental college puc second year kabol abana chu graduate chu hile lamphela ng college kachai in kachai na chu hele subject chu hele economics kachain amin mai maya honors chu kamu in mark sangta mu wang kai pu in kamak mu chu hele 47% tabang mark kanamu in le khathim kai pu in chule le kha gutta na sim yong kai di pu na hin he ki pa men pu ale na le khathim ka hi poe na ti in na person ho zong chu ti ta zong chun na ki sei ni he jing he zong le ni chu hi ta le na ale na ngin twa chi doctor na hin sim do ki nin a hi le kha ka thim poe na ti in iti na hin na hong ki struggle la iti le kha na hin simana chi na hin su do ham chu neu kha na hin sei pi bo chi chu hi le ke hi le khathim kai pu in ka sei ma banga kagol hana ta jana kingwal sa thima hin pu kanaman in sule puc second year ka chai chaya chu ji ka nei do heta in kum som ni la khati wel be ka hin la in ka jineya sule ji ka hin nei zo chun family problem struggle ka hin bolin ka pa he le
sipai an in Manipur ai phola hi chun cha ka hin nei pha na chun zinei to le khasim kain ko ba na ya chu zinei to le khasim kain ko min chile ka hi na hi ai le tua hi doctor ka hi pu in jote le mi pin her khil lo di hi in doctor ka hi pu in ji ka nei zowa chu in sunga family problem chate problem thil tam ta hong hi pha tan chu le kha gut ta kan sima all India assistant grade all India competitive exam kana mu 97 batch sa chu icha chu selection kana mu in 2000 join bola delhi akana chi he chi cho hi in joseph lang teng le rim sai ti kong dan ham yong chin sei tang ka ting ki pa o min na hong ki ham bol na ako na chi ho lol hin no nei mu he tiong che atha be ni mu da ovin na ya ale tu hin hi chi na ngin na hin sima hi tu lai hi le medical line lang sim ho jong hin na tam ta coaching ho ala ovin a hi lo le hi ti chun ki thopi na ela amo ho chimu na ding jin ki ham bol na tam pi nei a omin na nang nin jong ji help holaya ko na coaching na la ham a hi lo le nang ma ki ham bol na mo mo nga ko na ham ya ne hin sei ti thei yang ke ima cha coaching kala pu in chu teng le ke le khasim la ya chu tu la ya banga newspaper yong ha umbe se pu in national paper che hi le telegraph ki ti kolkata ko na hong ji ko hi ke ji ko hapta khana dinga ki nga a hong teng le phaya ka hong hapta khana dinga collection ka hong bol ji so teng le coaching ki te ho hi ke ho ken kana bol lai chun tu abanga na coaching competitive exam bol ding chu teng le medical ding chu ding kiti a heta banga coaching center jo kana umpu na ya ju keiman lekha ka ki chop forma chu teng le class 9 8 9 10 ho sapte tu se hele starting from the scratch sati tabangwa so class 5 6 7 ho lekha kan sima ita chu preparation kahin bol hi ha ta tom ngai na jala ti de hi mai ta in ha ta ka gut ji a chu pathinin god help those who help them selati banga chu na si ta banga chu pathin lung sin na mal som na ka chan ya chu hi chi service kan he pa me pu na tom ngai na te ho na ki ham bol na pot ho na te ho ji a pathinin na hin ki thope ti jong sai mu do win na a hi le chom pe ni lot kin hitin nang na hobby ipi ham na hobby jo ni he ke chu hele tu chun hobby ti ta be se na ima chu kan nei ta pu in na hin la ka go hlan na ya chu football pe kan na thano min ei thing lang mi chu her su ke yon lang pi football pe in hoi lai lai state level wang chu district level wang chu ka pha jo pu in hiang le khosunga jut club ho neu ki chep na ho gol si ho chun pan kana le jingin tu hin hele chi chu ka par su jo ta pu in ka chi pi jo ta pu in hin la rim sa ka nga ko na he tu a ka ki chep hele nila se badminton wang ka ki chi min he tu a he pa the sportive play kin na ale to hin chi na lol hin na chunga hin na pu na ngin credit ko ina pi nu mam credit hi hele athinga seidinga chu pathin mal som na lowa chu mi hingin ima ki bol thei pu in lekha ki thim le jong le dam na pathinin dam nei pi lowa hele ima apan na lo in masape na pathin phat thei na ka bo ti mi pi ang le pathin anga ka pong do no min ani na kanula kapa in nasata support ai bolin kanmu lo mi in sule abana kasi enjoy ka seita in zinei zowa service hall ka hi in kaji in nasata support ai bolin sun ke hi jong le lo na to di yong le kaji in lo ma jin ke in ai sa in ken 24 hours tabanga hi lekha kana sim in sun sayo kaya say dingin pathin akhat na ani na kanu kapa chating la thum na kaji chunga credit tapin he ki pa me pu ale chi na to amasang deu thui hung khau hana hin na nong lo thin ta no ale na chi na lo thin na dinga he hasat na ipp na to amna na to ding chu ta sa na om mi na cho ne hin sei pi ba kasay ma banga hasan na tampi chu kitu thowin he ji chu kasay ma banga khat na lekha tulaya banga lekha hi idei kimulo o in
ji chun lekha collection ka bol na le chuting le hi chi struggle ka bol dan che hi le iti sei da society sunga ko na yong hi totally cut off kan hi na ya chu ka goal chu ipam iti le ke adinga chu first su service hi ta ye chimu na dinga ka tu bia chu society ako na ka lekha sim na isu boi thei zo si ako na chu kan ki kang se hi hi cho chu ta salangai ga se dinga le chu sacrifice lin ta cho hi thogin he even kaloi pa merit zinga yang ka in mai pa merit zinga yang kana chilo hi jana chom chahat ka ga umin ai chu phat man tam ka sai phat chu chi hi ta i chu ya chu ha san na tampi financial kan sumla pa ya yang ha san na tampi ka tu win ka sei ma banga ke ho ucha mi nga ka win ka pa tolop se a hin ku kana man ji chu ka dei banga yang lekha ima ipp yang le ka dei banga kana bol jo ko win ai chu kana te ho yang school ka hi ji chu na cho chu tham khat ga sei thei dinga chu cho he ki pa amina pu a hi le nangin tu khang tha te dinga zong na tham ti le social media lam panga hi ki man cha adan le kha sim to iti ki man cha pha ham na ai lo le nangi aphat lo na cho tham khat ni hin sei pi o social media hi tu lai khanga social media ha tam pin mi yo se na bol hi social media email hi in chuteng le facebook hi in chuteng la whatsapp hi in chuteng la thildang dang twitter hi in chuteng la thildang dang tampi min ahin la social media hi ki chat ta thil khat la aman dan her lo wa hi le thil tam ta mobile khadi cho ya wa noi le si ki ve the ki mu the ki sim the hi chu ye chun khang tha te dinga ka sei num pen ta cho hi le media social media hi na le khasim na wa ichi hi na chi theilo wa hele ichi theilo wa hele distraction lin penta hung hi di in ya chu PUBG ki chep ho chu ting la thil phalo tam ta ho he hi chi da la ai chu na gol ne ngain me hingin na ya chu lungtup khat ne ngain ichi na dinga ilungtup na dinga chu distraction lin penta he ke nei do ala chu personal ka feeling cha hi le social media hi haman lo pha ka sai na he ya chu limited ta khat ham ni ham iloi gol to hai lo le ipam productive ta ajong whatsapp ho jong group sema civil service ta competitive exam ta medical ta grouping bola hita banga ema knowledge so full form na dinga iman le chu thilpha hi achu ti lo wadinga he le chu group tampi joina tot chawai na he lo le ho hi e ho dinga phat jong alan chu teng le e ho ilung thima distraction no chi thi na ti chu tu lai khang tha ho dinga neu cha advice ka ga bol he ki pa me pu ipu o bena hin sai ma bangin social media za ading dan te ho apha cha ading dan ki peng ti hong cha abon ni ani ngai hata ovin e heta ovin e phat chon video song kata sanen a hi le pu tu hin abanin nang rims langa ani chal ta hitin na rims background langa chomja ki holim na cha anin lut ki ta hitin a hi le pu nangin chi rim sa hi nana hin to panham na posting nong ha panham chu chu hin sei pi oba rim sa hi le tua hi deputation a ka hong in phat chom khana dina na chi deputation hi Ministry of Health and Family Welfare no ya Government of India no ya chi deputy director post hong on pha na ma ahin ko in ya application phat ka moving it's chu interview ka bol na wa selection hin bol in cha ko na to ay ka hung na hi le ning kum agas hi ta kum khat neu khat kum khat ka wal jep tan tu chana ka hi chi in tu kum thum dinga hung ka hi in anu ma hi le kum ni bel jong ka ki extend be the na hi chu rim sa to deputy director admin kiti post ahin injon ka saitan doctor background ka hipu in administration background ka nei ya chu chi rim sa hi administration ge kol dina deputation ka no ki pa me pu a hi le chi nangin chi director na hin po sunga hi na po na jong nai cha hin la yen na a hi le tu chana hi itabang hil la to omam na ile pha na sa anam a hospital nang malong girls ni hin sei pi over
hospital hi rim se hi hospital pha in chuting le doctor ho jong a thimu win ei nodi sadinga regional hi to kilhana chi doctor sangta ta le khasim ai lo le sangta ta het na nei doctor hi tam tau min rim se ahin la Manipur wangsit ta chu igamu Manipur hi law and order situation hoi be pu in chuting le ho mama kuna hi iti sei biha keimu dana hi thilhi positive ta hin thilhi lathei yo han nang rim si ke ho in keima institute hi lo le ke ya kachang wela ta bang hen gel lathei han nang le rim si ha ta khang ding in kam in an la tu chana he kum phat kom sunga hin problem hi tap ta wang ka face ta na hi chi ka face na hi joteng jong le discussion point na jong le tin ha san na tampi wang ka tu in na tu yim jong ale pu chi na to chi khat rim sa hi na ni pia phat chom na thai benefits mu na thai scheme ho pp tam rim sunga hi tu a hi na tu a hi le rim sa hi tu akaman no hele scheme hi le het su ke de in chief minister hak sing ting bal kiti card system min it's ku state government scheme hi it's ku rim sa jong it's ku kamang chawin card nei ho chu it's a cho hi le family adinga kum khana hi le lagni chan ipinat nei tale it's a ko na ku phat chom na mu the hi chuting la khat langa cho hi le central scheme khat min PMJY ti prime minister jan arogya yojana ki ti khat na hi chiang chu card system ma in aki khian na cho hi le khat langa hi chief minister hak sing ting bala hi le amount ni lak ni chan prime minister a hi le lak nga chan in hi card ine ya hi le medical facility tam ta medicine jong free a ki pe chuting le inat na jong inat na dungju ya chu package sa umin na hi dungju ya chu ei ki jen the hi a hi le pu rim sa hi staff is at tabang ham ne hin se ki thei di rim sa hi staff hi doctor se hi agoma ki se han le sang thum welcome chahe regular post momonga hai le sang ni tabang ka mo chila hai doctor se jong zathum le som gu wa le chiting le anoi langa doctor hilo chiting le technician kiti holoi na CT scan technician chiting le MRI ya chiting la ko bona ha gom lo ma hi chiting le administration langa LDC UDC section officer kiti ta abona mi sangthum wal kai hicha cho hele contract nga jong jali wal kanei win chiting le daily wages akila jong zani walang kanei staff su tu a he ke yong kalel thawin na staff sangthum wal chunga isu tampi hung mai chi manage bole ha thawin a hi le pu infal sunga hin government hospital dreams le jenim sina alin dom loi khat na hita in na ali na hita in ale stay ni hi na ngin na mu do la akiba lo na ipp ham nei jenim se hi le state government na chile jenim se hi le 2009 wela ni ki phut do hin sutin la rim se hi le an ki phu momong ama original chile 1960 na ni ki phut in chewa chima sanga rims ki sei ma sanga hi it's 1960 na hospital khat mi phabe min ana phu a chutel la 1972 a RMC kiti a hung ki na chutel abana hai rimsa a hung ki khela to a ki khit na cho hele rimsa hele central government abon cha sumle pailu dio se central government a in zenim sa hele state government no ya na chuten ni cho ki khit na hi chule rims to jenim sa hi even na hata in tutun no hata na ki hin ai chu doctor strength doctor umzar ita ta nurse umzar ita ta damlo patient bed umzar ita ta tampi rims sa hin jenim sa nga rims su agam gama lien zo na lai hin na chi chu neu sa ki hin na ale bu nang ichi rims
ana na hinto na tu chana hi ki thopi na EPP na bol kha ta amna ki thopi na ti chu ei thing lang mi na ti ham na ei thing lang mi zong koi chung hi zong le na rim sunga na to cho ni hin sei pi o ei thing lang mi hi ka sei ma banga tu chana 1968 na nakiput na chiteng le tu chana hung chi na hung chi na sunga hi tu aken katu na deputy director admin ki thing lang mi first time ke ka hi masapen ka hi in ke masanga an umpoi cha amponi ji chen ke ka hung a hi le iti sei da mi pi jong alung mong ti dam khat na chun lungmon na khat chane yu ham la ka hepu in ye chon abang kim khanin jan khang ta tai ko luwin abang kim khanin hi chi na hung lo le hospital doctor hon ei jen nom pui abang kim khat chane le ka number hoya kila oham hoilanga iti thang ham ke talo SMS a hin thot ki nuwa lungse ten OPD ticket ai na ka apin ti yong tampi o minna ka ti chu mi pi kinep dan chu ahin la hasan na tampi ken ka zo chana chu thi amang hita ta chu teng hospital vet di ta chu teng la doctor hon adon num lo ho jo injo yang chun tok injo yang ke holim masang yang chun hi ICU a ding patient khat ei mi ei thing lang mi ya chu doctor khat jong ka ga phone tu injo jit ma chu hi ICU hi ti ma han lai su ong thei do ka ti ka zo chana maximum ka zo chana wang chu tu chana ka lai in ga sei thei dinga cho hi le tu masang jong chun ta pholang ami kha da thi in ei chu in chen ha sa hi chun rim sa ko na ambulance ta ipita ta oxygen ta cho yang chu fit ka bola ka sol pi chu ting le ei thing lang mi keu jong hi in amang me le yong hin la again the a sa i ka koma hung se a hi chu ka jo chana wang chu ka bol pi ne ki pa me pu imwa ingai diu iza diu kata sanyen pu kai kam do nga ama hi e ho thing lang mi e mi te la dinga zon deputy director ama sa pen hi e ti zong he diu kata sanyen ale tu hin break jam cha short break jam cha ani law hi ten short break zo ting le ki holim na Chipinthei Talkshow cho ani cha ki taw hi te break jam cha che ni la ta ovin tu hin Talkshow cho ani ban som ke taw hi te ale pu break jam cha ni la chai han ta en na abani num ta ani cha ke ni tin a hi le pu tu hin na ngin chi rim sa na hin na to background hi chai sei chai na han po in na ban hin som de hen ipi doi le tu ne ya chla rim sa hi na hin to ham chu na hin sei pe ba rim sa hi akhat na cho hi le rim kum sot ta deli akam tan na ye sun service ki bol sunga phat cham khat in langa kim hen nang hile ti chu ka dei sa hi chele ani na cho hi le rim sa kathanop na cho hi le adang thil lai pu in rim sa ha ki thea hi le
kazat kanami suteng le kasupi ka ulanaw dinga aji chu rims a anaki masangin yong ken hospital problem tam pi face kana bolin ichi rims institute sungai ye chun aki thea hele kazat kanami kasupi ka ulanaw dinga ipam ka bol thei khat na ye chun thiltam ta sumle pa yawang chi macha ka zo lo hi ye chun hichi government in ap na hichi post a ko na chu ibol thei khat le ni au ma hi jong le thil pha hi ti chu ka dei sa na rim si ka hin chu sa in ka hin apply hi ti chu hin he pau me po a hi le chi rim sunga hi nangin na na to sunga hi na doctor hol le ni pi ho hian boina amazing wam na boina anei ho pen song cho tham khat na hin sei pi ovena aban le ipidinga na boizing ham ti cho sei pi hichi ave la boina ken song tu kum hat kong sunga hin boina hi liwe nga ve lang na last kum khat sunga hin ama sa pena hi kei mu dana vet na hele mi pi hin ahung ki zen ho hin doctor ho sunga hi akinem naw na sata lin ta anayu sutel le doctor ho nama ho kinep na banga thil abol do zo lo sutel le thichi patient to adam mo ho to doctor ho ki ka la hi kita asan tu lo na sapte to se le trust deficit umdanin kamu in aji chu kasai ma banga private hospital ahin hithei lo dinga hin discharge so yo rim song run tiang le thiwang chu thilo lai ai wanga chu rim sa hin kilung hen nang hile ipam khat doctor hon gang chel ipam khat ei bol pen te ti kinep na khana hong lai ai wanga rim sa chi het ma bangwa chu mi tama in patient tampi o ya chu attention o ma ada ding banga ga pi lo ho thil neu cha cha ho a ko na ki boina ya hong su ji ne pang mi de pu na hin sei ta na boina te hong cho mi pi lung boina ding khat hi song ka ta sa na hin sei chen ta ai hi le na ngin twa hi chi na om sunga hi na chi na to sunga hi kum khat na hin tong tai na kum khat ti thei a hi tai gam noi thing noi na su bui kha ta em na au ma jong le chi na hin sei pi ko ngam noi ti chu ama ho ti se da ei thing lang mi wang chai pun na ama ho hin rim sa hi buin so om jing thoin ama ho gam noi a kun jom aji chama hon ade yu to ke hon kabol thei wi thil hi chi government institution na in central government no ya hi chun khat ve le message sam ai lo le khat ve le phone number ke hello kitile ken ka save lo phone call i ma yang hong ji ni ga la hi le ipi pham adi lo ham chu ka pu na ita bangain khat ve le chu ei su boi ji tho chi rim sunga ke ka hi lo de om sunga na tong ho to ka director pa in ke boss pa in chu tim la kaloi ho ai in dang ho yo ti khat ve le chu ei su boi ji tho ale pu hi chi na hin su bui hwa ko na chu ti na face zo hi nam ti na tin ham na ki face pi zo dan sin tham pat nin se ti hi chu ka sei ma bang na ai chu adi lo ham ke ta lo na chu tin la ke hon jong iti sei da ha akhula ke ho sunga mi khat lani ka hol sa ji na bang an di lo jong an ji in adi ta hon thing noi di ta hon chun hi cho ha bol pu na ye chun sumle pai dei cha na hoi khat hitai ga ki sulungim han nang hi la ka sei wa num dam ti yo agel ji chu ten la chu ke ho chun ka sei pi chi government na in ke hon fund limited nei ka hi win chu ten la ke ho hi healthcare mi him healthcare service adinga ka hi win hi chu ke hon zo pu na ka ti tut langa he kaloi ho na sei le tu langa wa phat na phat hi ta ti na ti chun a hi thei na dan na ti chun ka dil ji a hi le tu chi rim sa hin na free medicine ho hi itabang ho ki pi ham pinat na ve ho ki pi ham na ipi a kisan ham ti chu ne hin sei pi ho free medicine hi
free medicine hi item phabe khat ka choji bin na chung adi hospital lang site ho hun medical superintendent no ya hi bin ama ho hun free medicine ho ti ho indian hin bol ji chu ke hon administration hon ka chawa ka supply yu in chu teng la amin zo zai wang chu ka ga he zo pu in zakat wal item zakat wal tabang hi free medicine adinga hi mi pi adinga ke ho min ga he thei dinga e thing lang min ga he thei dinga cha hi le dextrose ho na glucose ti ham ki khai ho ko in chu teng le medicine dang ho zong chu teng le pain killer ima na iti ho zong ko item tampi ka nei yuvin chikeu hilovin tu hin ke tu a kato form pi ka director pa hi ama hunga ko na hi ama director hin la ko na hin free test phavi khat jong free a test ka bolowin chu teng le MRI test ho chu teng le CT scan test ho MRI ho bang chu apa mai bola la sanga chungla na rim sa himan bai ta a ke khat sanga hlom zo a jong test i zat ham khat hi kasuni mu tu a he ama honga kon thil tam kita awang su mi pi te phat chum thei thil tam pi ka bon do he ki pa omin bo a hi le hi chi na ngin doctor hon na practice abol ji ho private practice abol li phat lo na i pi ham na ale kham thei ham chu ne hin sei chi isulin ta khat hi na ai chumi a khot na laga ki mana na bol thei lo de ki ti thei lo chule khat rule ki ti le ama ho chunga hi supreme court nin jong doctor private practice hi criminal offense a hi poi an ti khaw ye chun criminal offense hi le chu adang CBI hon chu teng le adang government agency hon amat thei na ye chu supreme court nin jong chi criminal offense ai poi ti chi imin alaga kimulo oi athu awang chu ki za abolu ve ti chu he chu ka he no ai wanga chu kiman theilo tabang khat condition hai na ahin la tu chunga chu keinin khat ka bol hon che hi le tu ka director pa kan keinin ka bol hon che hi le new recruitment a hung jo si hi azam the na lo diwa doctor kila jo si hi undertaking khat sign ka bol sawin private practice ka bol lo de hi chi chu assign lo wa hi le interview am ka ko lo bu chu teng le la yong kala lo diwa hi chi sign bol lo chu chi first time ma ga he thei dinga chu introduce kan bol hon hi ana sa ho to a doctor tampin private practice a bol hi iti injan ka sei ta na mi khat chun hoi ta ke hon government in chun le conduct rule ka ti conduct rule ko na chu imat dinga le mi khan in hoi ta ma hen a bol mo nge tia hi chi kamu mo nge a bol mo ta phat cha complain khat ho nga aksi a complain chu adi a hi le chu conduct rule nu ya chu disciplinary proceeding ki disciplinary action kila the chu ti lawa hi le chu la tu sana doctor hi ma ho koi ma san hen complain lo koi ma san adi a bol ve ai mo nge ti om lo ya chi ki bol thei ki lo disciplinary action ka ti pen chu conduct rule la ki chal la thei ki lo khani na mi kasai ma banga preventive step kala hon chahile to a new recruit doctor kala jo se hi chi undertaking so private practice ka bol lo de hi ti chu hi cha so kein in ka ngai to hon chahile step khat hi in itam khana khunung la hen bola la chin sign na bol hil ti amat na thei dinga chu ka bol hon chu ke tu a ka introduction na anam bol na le hon yin na po sa hi khat na nei sa an apai ale budai rim sa hi EPP Chipinthei ham na PP offer ti sei di ham service lang na so thang phat ni rim sa hi na MBBS hi le hesu ke ta na MBBS tai lawa hi ke Chipinthei na tampi umin BSc nursing yang ka bolwin chute na tu chunga hi MSc nursing yang
tu chunga he kapat ki chu teng le ama hon paramedical training hon na kasai ma ba injo chu MRI iti bol dham chu teng le CT scan iti la dham lab langa sim na thei jong hi chi para medical related ho training ho rim sa jong introduce ka bol win hi chi ei thing lang mi hon ina asa lo ham ahi lowa hi le isim nom lo ham chula ka ta pu nang la ke point of view wa chu ke ma ngai da na chi na hi le chu hi chi ho hi thil pata hi nei chu ST kota I ma te nga le chi nga mi ki mu zo ji lo ya chu schedule tribe ho khat ei thing lang mi khan na na chai tun lab technician ho bang vacancy post vacant post tam ta kan nei yo ki cho chu kala ting le schedule tribe ho ai ki fill up thei ji lo ami ji lo ya chu ei thing lang mi hon jong iti sei dam general line na chi wa BA MA hello le thil dang dang isi ma sang tai pha le chula thu chu me na achu ti lo wa hele chi tabanga training neu ho chi bol hi thil pata ai dam tin ka ge ni hai ale pu angin tua chi khat wins na to ahina no staff ka ahi no ne ki vai hop da no na ne khat sei ti le jo ichi thil pata ai na question chu hospital ke ho sunga hi rim si kasai ma banga staff sang thum wal ka mo in suten le campus le dan ku 300 acres tabang ai suten le kaki wai hop dan no ko le director pa le overall in charge sai na ama no ya le ke ka min ke chu na la whole administration ka be in suten hospital lang site jo si related ho le medical superintendent ka ti hospital doctor ho rooster sim di ta siting le adang dang ho ichi patient related ho na chiang si ka manu ya uma in siting le MBBS sim na ding siting le student related ho che PG sim na ho ka le din ka tiwi din pa no ya ka kwai ki siting le adang so le nursing college le principal ka ne yubin siting na dental college ai le principal dental college ka nei abo no wa overall administration se le ke no ya ke to director pa no ya na ta ka ki wai home hospital athil so khado ma le medical superintendent pa hi chu issue cha hin ko siting le dental langa ai le principal pa lang khat nursing langa ai le principal nursing siting le student related ai le din itas ka ki wai ahile pu ji rims sunga hina rims hospital sunga hi ai ho thing hang mi te na ai mi te ho na tong tamam ti le nurse and doctor ipi po si jong le na tong tamam tu a hi na ai thing lang mi lang tho na se na ai thing lang mi kilom che than na so te le china la chu ai tu na kuki cha te ti de mai te kuki ta cha te chu aki umlo ta bang hai khala mi kalwala injon ka sei ta injo lab technician akila ade hi schedule try ma mi ki umtalo na alo le CT scan technician de le OT technician de le mi ki umtalo chia si post tam pi ho hi e hon fill up zo lo ya ma umin ya che ilhom che ya chu tu umlo tabang chi hi wi ka doctor langa se ya he on medical line langa khat la ni wang cha umin mai le wa ta te dinga cha umlo ta ahile pu hi chi hi problem khat wang cha hin na lungboi pi the khat wang cha hin ahile chi iti e ho ai ni hilang mi na tong hi nangyal danin na in til hung tam thai dem na nangin ti sei de ham e ho ni kuki thado kuki ho ko ma hin na sei nong e pi umam na chu hat ai sei pi thing lang mi tam thai na dinga chu neok sa khat at sumhon long sei win na reservation policy chung cha nga ai su chu sensitive in chilaya discussion na yang haiten kaha sei nom pur na hi chi su tu di khat au min hi chi
เกันหาตากไงตุสิสุดที่นั่งเห็นเลยไอ้ local มีไอ้ทิ้งหลังมีตัมปินตัว 7.5 zakat la sagi gate tip ham khat reservation ni to pa hung ki bol do a hele phat chum na tampi hung da double la reservation hung the chi chu khat na hin ri chi chu reservation policy chu chang na a detail wang chu ka sei ma bang ka ha sei num pu in ani na chu ka sei te ya chu technical line lang hi ihasim focus ihasim je mo ngain chuten nang hile enjoy ka sei tanavel velin ai hon lekha isimule BA simding hello MS simding ki chaiting le ipam khat civil service sam khat ai lo ti ngen hi itup sanga yong su BSc nursing ho yong thi phata na suting le ka sei te medical lab technician kiti ho inja OT technician kati ho CT scan technician kati ho so hi lab technician kiti ho so jong hi ha ta isimo nai chutian nang hile e ho adinga technical line langa hi opportunity tampi imudiu chutiang hospital tampi a hi rims keu se elo zenim sa ajong chutiang adang danga private na ta ja hi na to na opportunity inei the hi ti chu neu sa ka asin na mi pite hon zo inza din kata sanin na ale pu to nangin chi mi te he e ho thina mi te he mi in zong ti sei da hospital dong office dong ip zong na thang phat inui sida no win a omin na a hi le chi doctor ho in zong patient mi ho thina mi adon lo kan zong te ding na to din kata sanin na a hi le hi jo jo amon a hin to ting le na mi e hon hin to ting le iti nang ko problem na an sei ziwa iti nan su bui ziwa hasat na izawa na sei bang jun na hasat na to jo tham khat na sei bi hichi tamta tua problem aki face pen jo hichi issue na hichi ei thinglang mi chu khat na chu ei le hospital ai hung ting le chi phai kom la vela cheng ho chu ei la boi pu thinglang kam la ta hung ho chu boi nau chu ei le ticket OPD ga ticket ka ding se yang boy hi jan ka sei ta khat le ni chun ka phone number hi tu a hi khana kuna chi ta ji na kham the yong hai pu in chu teng le luhan the yong hai pu in ya chu a hin phone zo si chu bang le ka ina hi chi rim sa security ho phawe khat ka nei ichi ho koma ho OPD ticket ka sa ka boy pilo min so tela doctor han ei ven um pu eti wa le doctor ho ka phone in kami ka sa in thingla nga ko na sa hi lungsi te nei na vet pin kati abang chin na thei condition hi le jan pung ni ta patient serious dung zuya kati hi na abang le pung ni cheng ka ga ji emergency case ho hi abang le jan pung thum le ina ka hum ki le ko jong ji ni so ka jo chana wang chu ken jong mi khat ka ki thu pi chu ke ading in jong asat le wang chen ki pan ka nei na ti chen ka jo chana chu tu chana abang le ka ji to ka chin abang le ka chapa to ka chin abang le ka security ho ka ti chu rim sa security ho ki pu yu ama ho jong pu ta ho ahung jo se ko ticket ima nala sa di nala pi di phate sa kami ka sa hi dia ka sei ta chu ka zo sana chu ka ki thu pi bu ki pa mi na thiu pha bo de ho jong ha be mu do ge no gen patin jong phat thein na bo jing han la ai hi le bu ik hon jong anu mi na a chai na lang in cha han ta in tu hin chi memento sponsored by Puze Khongsai and Family, Chief of J Song Pisang Bangko More Manipur. Amaho NG Impact TV Kuki channel. They are doing a going to Kilom that Hoita Hanina. I nangin song to Nia Hilaya Gessa, Nehung happy over Mang Mo Tilpe, Nelu Tilpe Akipata in the San Pidio. Kakipa si Bai Bonlete. Puze Khongsai and Family, Mahosuma Yong Kipatu Kasay na he. Kipaw me po. Ay nangin to na Impact TV
จีกุกี้ channel ไงด้านปีนั้นเนี่ยยังคันเตาเบนดิ้งไฮเบนดิ้งนะตรงแก reasonable นั่นพิมพ์จังแหละนับพัดในหินกีฬาเทน ita bang impact tv Kuki channel ine yu hi Kuki chate adinga hi kasei num pen ta chele pathinin bo ep ita bang in ya chu hi izo chanwa changwal hen nang mimal hen nang society yong ita bang society wa anum khalo thil khat ahum do hi kedi di ding yong wang pha ka kisa in tunin neu khat rim chung sanga holim na platform kamuin ye sun hi ita bang channel ine ho ha ta promote ha ta ibol di hi ti chu ka sei num na pen appeal ka bol hi in mi pi anga yong so laken jong kazo sana hi chi channel adinga hi kazo sana pan kala de hi ti yong chu kaga phun do in ye sun pathinin hi chi impact tv Kuki channel hi phat thei bu jing hen nang chuteng le ama ho jong atong ho zo siang pathin phat thei bu na ichanwa chi sanga hoi zo platform chi sanga he phazo upgrade hung hi wa konunga e ho adinga society sunga nasata apan hin la ding yo ka kinet na ka pon do he ke pao me pu nang zong na ji le na cha te pathen phat thei bo jing han lang na to na lama na pathen ni na ma pu jing han na taw na en ki ya do to jing te che ken ka hin sei no na hin pu kai kam do ngau deputy director rim sim fa ama to khaolim na eni ne yu rim sung chang tho abuina a hi lo le dot me ho jong ki chi ta dio ka ta sanyen tu hin chilai Chipinthei Talkshaw China hin phata si roving lelung pathen chu thang ma na ni pi hi ten abana koi ge sung ke ding han ti jo kenem tel ami nga uni te ka ki pai